vožnja bicikla na neki način pokazuje onu pravu prirodu čovjeku. Čovjek je biće koji voli komunikaciju, koji voli da bude negdje umrežen, da komunicira s prirodom, sa ljudima drugim, sa drvećem, sa životinjama, ako ništa drugo. U svijetu već postoji 20 godina sličan događaj i od tada do sad se uključilo preko 350 gradova iz svijeta. Oni se okupljaju zadnjeg petka u mjesecu i voze se po gradu. Grupa ljudi koja se ovako samo organizovala, bez neke formalne nevladine organizacije, tako to je napravila sajt www.biciklom.me koji za sada ima nekih 200 članova, imamo forum gdje razmjenjujemo informacije vezane za od prodaje, kupovine bicikala, svih mogućih informacija, do raznih organizujemo ture, ljudi su počeli da se druže, jedan jako, da kažem, pozitivan pomak u odnosu na prethodne godine, jer Podgorica je ovako grad koja je potpuno ravna i idealna za bicikliste, a i to što iz dana u dan ima nas sve više, jako nas raduje i nadam se da će ovaj događaj Critical Mass biti sve ovako popularniji, da ćemo svakog mjeseca sve više i više novih članova. Zdravo za onoga koji vozi, toliko je zdravo i za sredinu u kojoj se vozi. Ne zagađujemo sredinu. Postoji volja i institucija, ali ne mogu oni ništa da urade dok ne vide da ima neko da to traži. Tako, ajde da se okupimo, da nas bude što više.